السلام عليكم. قالي بجدار وقداري مني دلال وجه صباح بخير وخشيبي بآرامي وآشتي وسلامتي بي إن شاء الله. دعائي لجم خدي تم مقبول بن مستجاب وشو دعائي بكن خدي دعائي بكي بس أزمت دين مبيراوا شقة وندستي خل برخدي بكن وشو دعاء بكن برا بيشي دعاوا جبوني قلي بروجا بابي لورا مظلومة ظالمة ياخل واكرياك مغدورة بن إخانتي بنا جعبي واند مالي كسيدي ند ملكي كسيدي ند عردا كسيدي ند ناموسا كسيدي ولو ظالمة دنيا حمو وشتا وترورا ياخل واكرياك جبوني وانا سر وجه عردي قربك آریکاریا بوارە بە هەر هاوی لەسەر هەر مسلمانی ترک کورد عرب فارسە بەجا ji bîran nekin û çi duayê bikin ji bonî alîkarî nusreta wana wa di nav duayê xwe xin. Dibêjî mijara me dîsa teqê sûretê Duha de ye. Sûretê Duha însanekî feqîr bî, jiyana wî nexweş bî, aboriya wî na teng bî, bixwazî ji feqîriyê û ji aboriya teng û ji zerarê û ji deyna xelas bibî, bi niyeteke safî, bi qelbekî mutmeîn bi bal Xwedê ve ûlo bi wicdan û paqij û lo tobe bikî û vî sûretê hana sibeha beriya mêja sibê ya jî piştî mêja sibê heta nîvro bixwînî ema çend cara dixwînî bera bixwînî. Çend car dixwînî bera bixwînî, 11 car dixwînî, 3 car dixwînî, 100 car dixwînî. Piştî got ev sûretê haxwin ema ne carekê dewamlî bibêjî ya Rebbî tu bi kerem û lutfa xwe min dewlemend bikî, min ji vê feqîriyê û ji vê halê teng tu min xelas bikî, bi wî şeklî dua bikî. Ew însan kar û xebata wî na wê zêde bî, wê rizqê wî ferih bî, sal temam nabî, wê dewlemend bî. Heta dawiya salê jî kê ti meîşetî ti tengayiyê nabînî. Ew yek. Dîsa ji hurmet û bereketa vê sûretê Duhayê jî ev e. Heyva muherremê bala xwe binês çi dibêjim heyva muherremê. Şeva ewilî, şevayek emî heyva muherremê. Piştînî vê şevê rabin ji bonî riza Xwedê 4 rekat li mêj bikin, berê xwe bidine qublet bi îtîqadeke tam û bi îxlas û bi qelbekî safî. 1001 carî vî sûretî bixwînin, piştî 1001 carî we ev sûretê hana xwend vê duayê bikin. Ya Rebbî tu bi hurmet û bereketa vî sûretê hakî, tu bi hurmet û bereketa wî Hebîbê xwe ekrem kî got ev sûretê hana jê re li ser peya kiriya min û zarokê min, malbata min û eyala min di vê salê de tu me zengîn bikî, tu me dewlemend bikî, tu me bi siûd bikî,
وشكلي شخورا زاروك خورا جمال خورا جمال باطا خورا دعاء بكي بلي دبي اب كتاب باش الناس باش ويشافي يا صالي او انسان دكفي فراهية حتى داويا صالي تزحمتي تطنقاي تدين لسر نعمين جتنقاي خلاص بي دكفي فراهية وخويت على دعاي ونا قبولتك قدار النجا حرمة وبركة سورة والضحى إيشاف حتى فيدري بخير خودي نصيبك صباي أمي بحث سورة والعصر بكن والعصر شعواوي الدعاء داي حكمة باندوراوي أمي ويجورا بيج داي بخير وخشي بمين دعاي و خودي قبول بكي دعاي ما وتبا بصباهنا جبوي قالي رجعوا جبوي قالي كرد وكردستاني بخاطري